Tina, Tina Yanoa, Misita Tomafutanga. Special welcome to Eric. Good to see you, brother. Always good to see Eric. I'll tell you, Eric, Ilenita Yao, Misita to Malava. I'll tell you, no, Angalele, amen. So Mafuta Itato, Oeta Litono, Mafaatua Tua, Ile Suafa, Oyesu, Elenatala Yata Itato. So se tasi lava o fa'alongolongo mai ile upua le atua ile nitayao. Welcome in the wonderful name of Jesus to all of us who are here gathered in this place, but also anyone who's listening in. We welcome you today in the name of Jesus. O le aua mataine tātou le tatalo ia ona tātou o fa'atasi le ma'u ile upua le atua tātou tatalo. Fa'ataitele ta ma lo wanga le leile nitayao matulanga ona longa malu ile mea nei. Peona fita laila upo le me yele to olua po le to tolu I lowi moa e iai fo'i whaatasi maoe. Whaafitai o no lo awai mai ta mama to te tuinatu le taimi le nei o le taimi whaapitoa ma se whaalo alo mawalunga ia te imato. Le mawhai o na mato whaalongolongo a oa o mai lau upo ia te imato. Ta maa whaamole mole whaamatala loto le anganga o laua fio Yo mato loto taitasi au mato whaalongolongo ma whaita wina lo a fionga pa ia mailo na amataina se yo o lava I le whai wina le mata o le nitai au ono Yesu and all of God's children say Amen. Amen. So it's always a great privilege to be able to share in the Word of God, and so today we get another opportunity to do so. A lot of people around the globe, they can't publicly meet like this. They cannot gather together because of the laws in their countries, and yet we can come freely on a Sunday morning to listen as the word teaches us. O le taiala le nei e whaawa wina le tato mata upu o lo whaapeo na tato whaita wina I le mata upu ono a le vaiaso na tuana I nei na tato mata a o atala noa Yesu ma le motu o tangata. O le taiala le nei o te fia wha I wina le tala noanga lea mai le whai upu e tolu sifuru ma le wha nga I le whai upu e wha sifuru I le tala noanga lea Yesu ma le motu o tangata I se autu whaapea o A'u nei o le areto o le ola o upu ia a Yesu o A'u nei o le areto o le ola o le tato mata upula le taiala le nei. So this morning, last week we heard the discussion. There was a discourse between Jesus and who? The crowds of people. Yeah? Okay. So how many people were in the crowd? Yes. Silence. There were no one in the crowd. No, there were a few people in the crowd, right? There were over how many thousands? 20,000+ people. So you imagine Eden Park, half of Eden, probably actually no, more than Eden Park. So that amount of people. So everybody in Eden Park watching that game, around half of that, around half of Eden Park's about 40,000. So about half of that crowd of Eden Park, that's still a large group of people listening to Jesus as he has this conversation. So, o le taiaora le nei, o le whaawa wina o le mata upu lea. O te fia whaangaina la whai upu I fitu. Tolu suma whaanga I le whaasifuru. Tatou whaitau whaatasi mai ai. We're going to read in Samoan, and then I'm going to ask all of us to read in English. So John chapter 6, and we're going to read verse 34 through to 40, and we'll ask the Samoan Bible readers to read first. Mawala tatou whaitau, tusi whaitau, whamei amene, e tatou whaitau whaatasi ia. O na whaimei lea o I lātou ia te ia. Leri ie, au mai ia te I mātou le nā areto. Ana lea awa lea noa. Ua whetara atu I Yesu ia te I lātou. O A'u nei le areto o le ola. O le sau ia te au. E le la ina lava ia. O le whātua fo'i ia te au. E le toe fia inu lava ia. A ua o whai atu ia te oto. Ua o tō whaava ai mai ia te au. Ai tō te lei whaatua mai lava. O I lātou uma ua whoa ina mai ia te au ele tamā. E o mai I lātou ia te au.
O ia foi e sau ia te au, o te le tulia lava I fafo. A wā o te le ia luifo mai le langi e whai loko lava loto, a o le fina ngalo o le ua au na mai ia. O le nei foi le fina ngalo o le tama, o le ua au ina mai ia. Ia le mau lava se tasi ua ia foa ina mai ia te au. A ia o toe whaatuwina o ia I le aso na taanga. O le nei foi le fina ngalo o le ua au ina mai au, ia maua le ola e whaavavau, e I lātou uma o e wā ai I le atali, ma whaatuatua ia te ia, o te toe whaatuwina foi I lātou I le aso na taanga. Amen. Can we read in English, please? 34 through to 40. Thank you. Ia. Sarah, they said, always lost the spread. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me, and still you do not believe. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. I have come down from heaven not to do my will, of him who sent me. And this is the law of him who sent me, that I shall lose none of all those whom he has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them at the last day. Amen. Thank you for reading. O le tāwene, o le tatou autu, o le o upo Yesu whapea, o A'u NEI, o le areto le ola. Le na tatou whaitawina I le whaipoi tolu, se fulu ma le lima, o whetalai atu Yesu ia te I lātou. O A'u NEI, le areto o le ola. I te tonu le tusia Ioane, e fitu ni vaenga o lo tala noa I Yesu, na wha mau wina e Ioane le apostolo, e whatatau lava I se ata po se awala e whaata mai e Yesu ia te itatou. Le winga ese e awala o ia o le whaaola. O le whaapunga mua la lea tātou te maua I tustusinga Ioane. Whamai Yesu o A'u o le areto o le ola. Whamai le whaipua tolu spulu ma le lima o A'u NEI le areto o le ola. Whasfu ma le tasi whamai Yesu o A'u le areto ua luifo mai le langi. Whasu malvalu o lo iai whaamau maunga a Ioane whamai o A'u o le areto o le ola. Lima sumatasi whamai whaamau maunga a Ioane whamai o A'u le areto ola. Na luifo mai le langi pea ai se tasi le nei areto o na ola lea o ia e whaavavau. So, o le ata lea o lo au mai e Ioane le apostolo. Ina ia au mai e Yesu se ata mo tangata umalava o e whaitau. Ina ia lātou I loa o ia o le whaola. O le si whai upu tātou te mau le whaipoe valu. Whaipoe suma le lua. Whamai Yesu o A'u NEI o le mālama o le lalolangi. So lona lua whamai, mua whamai Yesu o A'u NEI o le areto ola. E lona lua whamai Yesu o A'u NEI o le mālama o le lalolangi. Painga lona tolu, whamai I le mataupu se furu, o lo iai foi I le whaiupue fitu. Whamai Yesu e moni, o te whai atu I a te oto, o A'u NEI o le whaitotoa o mā moe. O lo iai foi whaamau maunga I le whaipue iwa, whamai o A'u NEI o le whaitotoa. So e maua mai e tātou se ata manino I upu o le tātou ani I whaola. I le awala e ave ai o ia ma whaola o le lalolangi. Po le awala fo I e whaola I nai e ia le lalolangi. Mua whamai o ia o le areto ola. Lua whamai o ia o le malamalama. Tolu whamai o A'u o le whaitotoa o mā moe.
Wha mai fai pue na se fulu ma le tasi, ma le fai pue fulu ma le wha. Wha mai Yesu, o a'u le leo leo ma moe le lei. Su wha o a'u nei, o le leo leo ma moe le lei. Lima, wha mai Yesu, i le matau pue fulu ma le tasi, fai pue lua se fulu ma le lima. Whetalai Yesu I upu ia wha mai, ua whetalai atu Yesu I a te ia, o a'u nei, o le toe tū ma le ola. So I le ngata o ia o le areto ola, o ia o le malamalama o le lalolangi, o ia o le whaitotoa o maa moe, whamai o ia o le leo leo maa moe le lei. A whamai mata o le sumatasi, o ia o le toe tū ma le ola. Numero uno, whamai le whaiupua suma, mata o le suma wha, le na whaitawina e le toi ina le tato pre-meeting mata o le suma wha whaipua uno, whamai ua whetalai atu Yesu, o a'u nei le ala, male upu moni, male ola. O whaamau maunga umaya Ioane le apostolo, pe au maya ia te I tātou, le ia upu ale ali I whaola, manatua le whaitawina e tātou o ana upu. O ana upu ia o tātou whaitawina, ai wa vea ma au tūle tai au le nei, o a'u o le aretola. Le la pena whai estato study lai titia, I le nai whaafitu le leo na whao ngā Yesu le upu le o a'u nei o le aretola, o a'u nei o le malamalama o le lalolangi, o a'u nei o le whaitotoa, o a'u nei o le leo leo ma mo le lei, o a'u nei o le ala upu moni ma le ola. A whamai o a'u nei o le toi tū ma le ola, ma le numera fitu, whamai mata au pasipuru ma le lima, whamai o a'u nei o le vine moni. So a tatou mata I whaamau maunga Ioane le apostolo, o le mānei o le au mainga e Yesu, o manatua e le o whaupunga e whaata ai, pe whaamata ali mai ai a te I tātou. Le winga o lo tama whai le Yesu e momoli mai ai o ia o le whaolatanga o le nalunanga. Nea tātou tilo, o ia o le aretola, le whai mai le mata o poe ono wha mai, o au o le aretola mai le langi pe a ai se tasi le nei areto. So o se ata whaataita ia, o se ata ina ia whaawhaingofia I o tātou maa whau, le ano moni lava lo tama whai Yesu e tala noa mai ia te I tātou, au tātou whaitawina le upua le tua. Pila o a'u o le malamalama o le lalolangi. E whaawinga mai ia te I tātou ma whaamalamalama mai. O Yesu malana whaolatanga e malamalama ai le lalolangi. E malamalama ai o tātou lalolangi. O ia o le whaitutoa, o ia o le leo leo ma moe le lei, o ia o le toe tū ma le ola, o ia o le ala upu moni ma le ola. Whamai o ia o le vine moni. O tue tō mānatu loa lea, whamele whesili a Mose I le eso tō whamai, o ai o te tau atu ia Israelu, o ai le na au wina atua. Ai mai tau wina le tania le atua na whai a Mose e so tō na e wha, whai upo spuman wha. Whamai o na whetalai mai le atua ia Mose, o a'u o le ola, o loo ola lava. O whetalai mai foi e te whai atu I le whanaunga Israelu, ia whaapea, o a'u o le ola. So e manatua wha mai Yesu, o lo ngā lue lo tama, o te ngā lue foi ia ua. Ai mai tau wina o upua le atua ia Mose, oi tau atu e, oi le na wina atua. E wha mai Mose, o a'u. I am the great I am. This morning our sermon is entitled, I am the bread of life. And Jesus has spoken these words as part of this discourse that we're reading at the moment and we're studying. But in the book of John, there are 7 I am statements that John the Apostle records in his whole writings. And the first I am is the one that is part of our discussion today. I am the bread of life. In verse 41, 48, and 51, Jesus reinforces this notion or this example that he is the bread of life. The second one we find in chapter 8, verse 12, and Jesus says, I am the light of the world. Thirdly, we find in chapter 10, verse 7 and 9, Jesus says, I am the door of the sheep. Hey, I am the gate of the sheep. So he's giving some examples or metaphors. So those of you who are really good at English,
So you know that metaphors, they aren't literal, but they give you an image inside your head about what someone is trying to convey. So if someone says that I am the bread of life, Jesus is trying to convey a message that he is the source of life. Amen? He is the light of the world. When Jesus says, I am the door of the sheep. He even says in chapter 10, verse 11 and 14, I am the good shepherd. So not only he's the doorway for the sheep, but he says he is also the good shepherd. In chapter 11, verse 25, Jesus says, I am the resurrection and life. And that's literal. Because we now know that Jesus, after the third day, rises back up from the hell, death, and the grave. Number 6, he says, in that conversation with his disciples were worried that he was now about to leave them. He was heading towards the cross. He was heading to die. And at that time, Jesus says, do not let your hearts be troubled. Amen. And Thomas asked, well, where are you going? And Jesus declares, well, how long have we been together, Thomas? And you're still asking. And he says, I am the way, the truth, and the life. And the 7th one, he says, I am the true vine, which is found in chapter 15, verse 1 and 5. So here in the book of John, in the Gospel of John, we have 7 statements where Jesus says these words, I am. I am, I am, I am. He's not saying, I think I am. No, he's absolutely sure that he is. But then my mind is drawn back to the conversation between Moses and God. When God sends Moses back to Egypt to get his people, and Moses asks the question in 13, indeed, this is Moses, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your father has sent me to you, and they say to me, what is his name? So Moses was saying, God, if Israel asks, what's your name? What do I tell them? And this is what God says in verse 14. And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am. Amen. And now we know that Jesus is the Son of the living God. That's the purpose of John's book. That you may believe that Jesus is the Christ. And that believing in his name, you shall have life. Amen. So we see how the Bible wraps itself together. So I think it's just a good, some good research for us today, for you to understand that there are 7 I am statements in the whole book of John. Okay? So o le pe whaata tua ia te tato le tai ole nei, le ano moni lava lo tama whaia Yesu, e whaamalama ilana tala noanga ma le motu o tangata mana tua le motu o tangata le ana tato whaitawina I le vaiaso na tea nei. Whamei o le motu o tangata sa wa aia le vavenga lona wha a Yesu, le vavenga le whawhangaina o tangata, le whamei e le mata upoe ono, I le whaipo se fulu, whamei ona whaapea atu leo Yesu, ia o tau whaiane, ia tā o oto tangata, e tele fo ili mutia I lea mea, ona lātou tā o oto ai lea, o le tau au whai, o tane pe 5 afe. Lela o tātou I loa le whainu mera lea o tane. E whamele muli mau ma reko, ma teio, ma luka, e iei fo I ma whawhine ma tamaiti. I suenga la whaale ma fau. I le au whai o tangata pe 2 tupu afe, lona winga o le tele, ma tele, o le motu o tangata. Le whamei pe sumatasi o na tango leo Yesu I areto o whaafitai, o na tufa lea I ona soo. Ai tufa e ona soo I eta oto, ua whaapea fo'i mai ua avatu whai talia I la tau. Le whawenga nana whaatinoina I le motu o tangata lea, o lo talatala noa ma Yesu. Mana tua fo'i I le mata upoe ono, o lea ua mawai atu le se fulu ma le lua maasina, talua na amataina le ngā luenga whai a Yesu. Lona winga, o le mafuanga o le motu o tangata ma le toa tele, o salalau le tala. Le na tatu I loa wa ampea o le Samoan le tangata Israel. I loa lo se mea o tupupo se mea mawai, o na peo lo lofi lola I o tangata e mata. Tatu I lola ia, whamei o lea waenga fo I lea na muli. Whamei whai puenua, whamei na muli ina ia mata. Tatu I loa I le anganga o tangata ia na muli ai.
I le whai upu e luas fulu ma le lua le na tatou a matai le tatou vaiaso na te anei. O I lana tatou tilo ai I le tala loanga lea. Lea la ua toe wheloa I le motu o tangata ma Yesu. Na iai lo na tau whesili. E tonu la whesili na tatou tilo ai le vaiaso na te anei. O le whesili mua le na whai mai a le motu o tangata rapi. Na e maliu mai ea I nei ana whea. A whai atu upo Yesu, tau te lei o mai tau te whia I loa. Aina tau o mai ono a areto, ni ia o toa ai, mai o toa maa ona. Mana tua lato sili mua a. Lato sili lona lua wha mai, se ala se mea maa tau te whaia, ina ia maa tau ngā lua I ngā ruenga le atua. Mana tua ina ua tali atu Yesu, e le wha amalia ina lato whisili. O lo lato whisili lona lua ngai, fia mana ona mātou e whaatino ngā luenga nei te whaia. A le tali Yesu o le mānei ia whamai, o le ngā luenga le nei a le atua, ia o tō whaatua. Nā le whaatua le fina ngalo I le li whaola a. Ma le sini lona tolu whamai a Yesu, whamai whisili a le motu tangata, se a la se whainonga. Mana tua le whatua a umao na whawhangaina I lātou, ina ua le whaamalia ina lātou whesili, o na tue whesili loa, se a la se whainonga e te whaia Yesu. Ai tali Yesu mānei o le tali whaipatolu suma le lua ma le tolu suma le tolu whamai, e moni o te whai atu ia te o tau, e le o mose na avatua ia te o tau le na areto peitai. O lota ma na te avatu ia te o tau le areto moni mai le langi. Whaipatolu suma tolu, a wā o le areto mai le atua, o le mea ua luifo mai le langi lea, ma au mai iai le ola I le lalo langi. So, o whesili lana e tolu, matali e tolu, lea la ua taunu mai tātou, I le whesili lona wha, po le whesili muli a le motu o tangata, ma le tali muli a Yesu a ngai tangata. Last week we saw that the context of what we were reading so far, from verse 22 right through to verse 33, last week, right? So the context is, who is Jesus talking with? We now know that he is talking with crowds of people. Where did the crowd come from? They were all drawn to Jesus because this is 12 months into his ministry here on earth. When Jesus was here on earth, John takes a look at 12 months in, there are large crowds following him. And we know from verse 2 in chapter 6, they follow him not because they're following him, but they're following him because they want to see, and they had seen signs. Hey, so they were more like, they were interested. They weren't necessarily interested in what he had to say, but they were interested in the fact that, hey, this guy's doing some pretty interesting stuff. So there's a difference there. There's a difference when you're interested in someone who has something important to say, and someone that's interested in just going to have a look. Yeah, and that's sort of the sense of what the crowd was coming to Jesus about. And so 12 months in, they see, then there's this great miracle. And remember, the feeding of the 5,000 is the fourth sign in the Gospel of John. So anyone remember the first sign? It was the changing of the water into. The second one was the healing of the nobleman's son. The third one was the healing of the man that was sick for how many years? 38 years. And Jesus heals him. Remember that one? And this miracle is the fourth miracle in the Gospel of John, where he feeds 5,000 plus women and children. So we now know that there's over 20,000 people with how many loaves? Or how many biscuits we now know? 5 crackers, It was 5 crackers. And how many fish? 2. So Jesus generates this food out of nothing and creates the fourth sign that the Gospel of John records. But last week we see that the crowd decided to have questions to Jesus. And the first question was found in verse 25. And they asked him this question. Most assuredly, verse 25, here we go. They say, Rabbi, when did you come here? And then Jesus actually realizes that they didn't come here genuinely to see him, but he says in verse 26, most assuredly I say to you, you seek me not
because you saw the signs, but because you ate loaves and were filled. So Jesus knew straight away the reason why they were coming, just because they had something to eat, and that they were full. Second question they asked, well, Jesus, since you don't want to show us, you don't want to give us any more, you're telling us that you just came to eat and have your full. What works can we do so that we may work the works of God? And Jesus says the work of God is to believe. As simple as believing. Jesus again is saying just believe. And who is he saying to believe? Him. For them to believe him. And the third question, they then say to Jesus, well, what will you perform? What sign will you perform? So again, they've just seen a sign, but they're saying, well, you have to show us a better sign, because Moses fed 4 million people. You just fed 20,000 people. So they're asking more signs. And what does Jesus say? In verse 32 and 33, he says, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. So those are the 3 questions this far. But what we read this morning is the 4th question and the response from Jesus. And that's what we will study today. So, i le taeana le nei, o le fesili mua, o le fesili muli, le maua fai pui tolu sfuma fa mai ona fai mai le au I la tau I a te ia, le ali ie, au mai a te ima tau le na areto, aua e le au noa. O I foi la, pene wha mautua I ale manatu lea, I le tali tonu, o le motu o tangata. Fa mai le lato tali a Yesu ina wa uma le lato fesili lona tolu, sau le tali a Yesu fa mai o le areto mai le atua o le mea wa luifo mai le langi, ai fa mai le lato fesili. Yesu, leli e, au mai a te ima tau le na areto, aua le au noa, o le manatu o lai tangata, o lai lava fa apere lato, o le areto na luifo mai le langi, o mea ai. Na le fai mai, leli e, au mai a te ima tau le na areto, aua e le au noa, o lai lava o lato manatu, ina ia maua pea le mea I le tino. So I e toi wha mautu wai le anganga leo mai matangata ma le motu o tangata, pege fōlinga mai, ina ia maua se lato mea, ina ia maua ni a lato mea. Ai whaauta le tali a Yesu, o I la e maua I se manatu mua, whaapea O A'U NEI o le areto o le ola. Wha mai whai pua tolu suma lima, tato whai tau whaatasi whai pua tolu suma lima ia. Ua whetala I atu Yesu ia te I lato, O A'U NEI le areto o le ola. O le sau ia te au, e le la ina lava ia. O le whaatua fo'i ia te au, e le toifia ina lava ia. Amen. O leo whālo atu Yesu, o lae lava manatu le motu o tangata, I se mea mau atua, o se mea I la le tino. Ai wha mai le tali a Yesu, e manino ia le tali a. Na le wha mai whai pua tolu suma tolu, a wā le a reto mai le atua, o le mea ua luifo manelanga. Wha mai le motu o tangata, au mai a te imatou le na a reto, aua e lea o noa. So e tali atu Yesu, wha mai, whauta le upo Yesu. Ua whetala I atu Yesu ia te ila atou, O A'U NEI, le a reto o le ola. Upo Yesu wha mai a wā e aluifo le a reto mai le langi. Fesili le moto tangata, au mai la le na a reto aua le au noa. Ai tali Yesu, O A'U NEI, le a reto o le ola. Manino ia O lota mawhai Yesu ina ia watu se tali ina ia malama ngō fie le motu o tangata. Whamaila na tali, o le sau ia te au, e le la ina lava ia. Whamai o le whaatua fo'i ia te au, e le toe fia inu lava ia. O le ale fe au le ta mawhai Yesu e momoli I le motu o tangata. E mali e ma mea lai mana na o ai lato, ia te ia. Na le whai mai, O A'u le aretola, whamai lalo ifo whamai o le sau ia te au e le laina. O le ale winga le upu e le laina,
ua malie, Whamai o le whaatua ia te au, e le toe fia inu. Le ale winga o le upu, e le toe fia inu. E malie, ua malie le fia ai, ua malie le fia inu. Whamai e le toe la ina, e le toe fia inu, le tangata e sau ia te ia, ma le tangata whaa tua. E manino ia le upu o le tata wa li I whaola. Le maua le whai upu e mua ma le lua I Isaia 5 ma le 5. I le moli maua I Isaia ina ua ia au mai, e le tala wha profeta I le whanau mai, ma le tinga ina, ma le maviwa Iesu I le 5 ma le 5 whale I Isaia. Ai wha mai le whai upu e 5 ma le 5 whai upu mua, wha mai o tō uma o e fia inu, o mai ai le vai, a toa ma o tō ua le aini tupe, o mai ia, I nā whaatau maa ai. Ia o tō o mai lava, ma whaatau le waina male sua susu, ai le ai se tupe, e le ai foi se tau, e whaatau wai. O le moli maunea I Isaia, e winga I le whaola o le amaliu. O ai la le whaola leo o tatu I loa na maliu. O Iesu. O le Iesu lava le na whetalai I le motu o tangata. O le sau ia te au, e le la ina lava ia. O le whaatuatua ia te au, e le toe fia inu. E malie o langa o tangata ma le motu o tangata. O le whi au nei Iesu na toma whai e momoli atu a. Le whi au fwoi le Iesu na tau I le whawhine Samaria. Whamai le whai upo e skulu ma le wha le Ioane wha. A o se inu I le vai o te avatu ia te ia, e le toe fia inu ia e whaavavau. A o le vai o te avatu ia te ia, e a vei te tonu ia te ia, o le vai puna, e puna I lunga I le ola e whaavavau. Le Iesu le na moli maua I Isaia, le Iesu le na talanoa ma le whawhine Samaria. O le Iesu lava lea, o le o tali atu I le motu o tangata. O le sau ia te au, e le la ina. O se whaatuatua ia te au, whamai ea, e le toe fia inu lava ia. O le tama whaile ali whaola, au ai, o le fisili lo na whaala wa sau, le la wa au ngani. Peise au nganinga ale ali I whaola, e lo tatu I loa, e sila fia e ia tangata uma. Na lo tatu I loa me taupu e lua, a wā ua ia sila fia tangata uma lava. Lono winga au, tala noa Iesu ma le motu o tangata, ua I loa le Iesu, le nganga leo mai ma tangata, ai o lo tama whai Iesu ina ia wha manino. So te le lopo le asisi au wala manino atu lo manino lo wha me Iesu a. Na leo wha me Iesu, o A'U NEI o le areto leo la. O se sau, e le la ina. O se whaatuatua, ia te ia, wha me ia. E le toe fia inu, lava ia. So peo le aunganina la le fesili muli a Iesu, ma le motu o tangata. Ai whaauta I le mea o sila fia Iesu, a wata tau te maua I whai upue, tonu suma le onu. O mai le tonu suma le onu. A ua o whai atu yate o tō. Ua o tō whaava ai mai yate au. Ai tō te lei whaatua mai la. O le ale mea le sila fia Iesu. E ui lava o lai whaava ai mai. E ui lava o lai whaalongo mai yate ia. E ui lava ina whaamanino atu ia te ila atou o ia, e malia ai le mea lai mana o ila atou, a ua sila fia Iesu tangata uma, whamai upo Iesu, a ua ouwhai atu ia te o tou, ua o tou vaawa ai mai ia te au, a e tou te lei whaatua mai lava. Le loe tātou whai poe ono suma whai lalo ifo a, whamai whai poe ono suma whai mta upule ono, Pei tai o isi o tō e le tali tonu lava, a wā ua sila fia Iesu talu lava le amatanga o isi o e na le tali tonu, ma le tasi na te whaalataina o ia. Amen a, e alofa a Iesu, a e sila fia Iesu tangata uma lava. O le tuina atu fo I lava noa, whaamanino I le moto tangata, ia te ila tō o ia o le areto ola. O ia e malie ai, o ia e leto e la ina ai. Amen? A le mea la leo te fia tau ina atu ia te i tātou le tai ale nei a.
Le tai ale nei mawhai fo e no whaape atu ia te i tātou. O Yesu e malie ai o tātou manao. Amen? O ia e malie ai tātou I mea malava. So in verse 35 and 36, I've entitled it, I am the bread of life, because this is where the crowd ask their final question in this discussion. Their final question to Jesus was, Lord, give us this bread always. So the reason why they asked that question, because if you look above in verse 33, the words of Jesus says, for the bread of God is he who comes down from heaven. So when the people hear this word, the bread of God, so Jesus says, for the bread of God is he who comes down from heaven. And in verse 34, the people say, well, Lord, give us this bread. And they say, give us this bread always. So their response straight away is that they want food continuously. They're talking about food. Because they hear the word, the bread from heaven. The bread from God comes down from heaven. And then straight away they're saying, Lord, give us this bread then, all the time. Straight away they think about food. But listen to the response of Jesus. And this is where it is key. Jesus says, I am the bread of life. So that's his first I am statement in the book of John. Very clear. Jesus says the bread from God came down from heaven. The people respond and say, give us this bread always. And what does Jesus answer back? He says, I am the bread of life. Again, we're talking, it's a metaphor. He's not saying I'm literally bread, but he's saying I am the bread of life. Why? If you find it in the rest of verse 35, he says, he who comes to me shall never hunger. And then he says, he who believes in me shall never thirst. If you're no longer hungry, what is it? You're fulfilled. You're satisfied. If you're no longer thirsty, you're satisfied. You're fulfilled. And Jesus is ultimately saying to them and to us that if we believe, that if we come to him, that he ultimately is what satisfies us. Amen? And that's the first message of today. And the reason why Jesus was responding like this to the crowd, it actually says in verse 36. So he's trying to make it absolutely plain, absolutely simple. He's saying, the bread from God is me. I am the bread of life. But then in verse 36, he says, but I said to you that you have seen me. What's wrong with the crowd? They do not believe. That's the unfortunate circumstance here. He's speaking to them and he's saying, the unfortunate thing is here is that you guys see me, you guys hear me, the crowd see Jesus, they hear Jesus, but they still do not believe. Amen? And so that's the sad part. And this the verses that we're reading here today are actually quite sad. Because if you listen to the way that Jesus is having a conversation with the crowd, he's like saying, it's me. Everything that you're looking for is found in me. We now know how amazing Jesus is. Each and every one of us have found out, God has done some really amazing things in my life. But yet people that actually saw Jesus, 12 months, they walked with Jesus, they saw his miracles, they even ate bread from heaven, but still they do not believe. Okay? Tato fai tau mai wha mui bole lava I le fai puia I lua, tolu sume fitu, ma le tolu sume valu. A maua lau tu si, tato fai tau lela wa tato I loa, ua tala noi e suma le moto tangata, wa tali atu le lato fesili muli. Le wha wa wina leo manatua Yesu. Tolu sume fitu ma tolu sume valu ia. I lato uma wa fo ina mai a tiau eletama. E o mai I la atou I atia. O ia foi e sau I atia. O te le tulia lava I fafu. A wā o te le ia luifo mai le langi e whai I loku lava lotu.
A ole fina ngalo le wa au ina mai. Yeah. We can read verse 37 and 38. Thank you. Yeah. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. Okay, so 37 and 38 is a continuation of Jesus' response. Okay? So he says, all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. O le manatu lona tonu, tfitara noi se manatu apea, o e ua foa ina mai ele tama. All that the Father gives. So we're now going to talk about the continuation of Jesus' response to the last question from the crowd. He's now said to them, I am the bread of life, but you still do not believe. Amen? But he carries on and he says to them, but all that the Father gives me will come to me. O le whaua wina le tali a Yesu, e fōlinga mai, ua ngai le tala noa a Yesu, i le fina ngalo, ma le neo loo whaatinoina e lona tama. Manatua, lena wha mai Yesu, o loo ngā lua lo tama, e whaape nā fōi au, o te ngā lue fōi au. Ai whaauta le tali a Yesu, wha mai, o i lato uma ua fua ina mai a te au ele tama, e o mai i lato i a te au. O ia fōi e sau i a te au, o te le tu lia lava i whafo. Ai tilo le whai pue whasu ma whafa mai, e le ma whai se tasi o na sau i a te au, pe a le to sina mai ele tama, ua a wina mai au. O i a mata ina ba aita tau i le ata o le whaolaina o le tangata. E iai le fina ngalo o le tua. Na le wha mai Yesu, wha mai e le ma whai se tasi o na sawi a te au, be a le tōsina mai e le tama, wa auwina mai a. Ai tilo le whai pue ono sfuma le lima, wha mai whai pue ono sfuma le lima, ua ia whetarai atu foi, o le mea lea na o whai atu wai iate o tō, e le ma whai e se tasi o na sawi a te au, be a le fōa ina mai, fōa ina atu wai a te ia, e lo utama. O le ata lo te whia tuina atu i ata i tātou le tai au le nei, manatua, o le tala noi Yesu ma le moto tangata, a le o fōlinga mai, e whai u le tali Yesu, i le tali tonu o tangata a. Le moto tangata lea ua tātou iloa, e le tali tonu a. E ui lava ina tu atu e Yesu le upu manino ina ia lātou iloa, ai whamai Yesu, ai ui ilea, tau te le whaatua mai lava. O no o lea o le whaamatalanga Yesu, i le whaolaina o le tangata, o le ngaluenga whaia le atua. Amen. Na whamai le Ioane le sfulfitu, whai upo e ono. Aso e no tusi le Ioane sfulfitu, o le tatalo lea Yesu, o le tatalo muli lea Yesu a o le i o Iona ti ngā. Whamai le tatalo Yesu i lona tama, whai upo e ono. Ua ofa ali atu lo suafa i tangata na e foa i mai i a te au ai le lalolangi. Sa whai i lātou mou, ua e foa ina mai fo'i i lātou i a te au, ua lātou tau sia fo'i laua fionga. O upo i e whaatatau i so e toa sfuma le toa lua. Na whaapitoa le tatalo i Yesu mō na so. Ai wa ai e le upuna, o le tatalo i Yesu i lona tama, ai whamai, ua ofa ali atu lo suafa i tangata na e foai mai. Whamai whai pue sfuma le lua, ua o tau sia i lātou i lo suafa, ina ua o ia te i lātou i le lalulangi, ua o leo i e na e foai mai i atea. E manino le upo le atua, e iai le tofinga whapitoa le atua i le whaolaina o i tātou. A o whaitawina i fwoi le neitusi, o le mawa e i lo manatu ma lo mawhauwhau,
e whaalaina ona ua tō fia o le atua. O le whiwhiringa, na i o le whiwhiringa le atua I lona sili ese malona tamau aina, ina ia whaalaina au. Ai whai tau le efeso mua, whai upoe tolu, se o le 5. Whamai ia whaaftaia le atua o le tamau, lo tātou ali o Iesu Keriso. O le mo whaamanuia mai a te I tātou I mea umalava, e manuia ai I la leanganga I mea o le langi ona o Keriso. Whaapei ona ia fili mai, ia I tātou, ona o ia, a o lei whaavaina le lalonani. Le mawae le nā o le whiwhilinga le atua ia te oe, ina ia whaolaina oe. Whamai, whaapei ona ia fili, na fili I tātou. Le la o whetalai Iesu, a o tali atu Iesu I le moto tangata, whamai o I lato uma ua foa ina mai a te au ele tamā. Lea la ua toi fo I le manatu ma le tali e Iesu a ngai le me fina ngalo ai lona tamā. A whai lato te le tali tonu, I o tau I loa lele, o e tali tonu e foa ina mai e le tamā. Le whamai le mua Peteru, whai poe lua, whamai a Peteru e whatatau I ia te ila tau na lato ngā lue whatasi, whamai o e ua filifilia, e tusa mona muai sila fia e le atua le tamā, I le wha pa ia ina e le anganga, ia iu I le ngā wai ma le saalu unga o le toto o Iesu Keriso, ia wha te le ina iate o tau le alofa tu noa, ma le manuia. Again, o e ua filifilia e tusa mona muai sila fia e le atua. O tato o malama le tai au le ni. Ia e iloa ma e mauti noa. Wa wālai ona e iai le tai au le nei I lo soifua whaolaina. Ono le filifilinga le atua. A whai mo mauti noa ia te oe lou whaawavau. A whai mo mauti noa ia te oe le whaolaina o loa nganga. Ia e loa ma mauti noa, e le se nganu e ngā oi. O le whiwhilinga tū tō tasia le tua. Na le whamai Iesu I le moto o tangata. O I lato uma ua foa ina mai a te au, e le tama, whamai e o mai I lato I a te au. O ia foi e sau I a te au, o te le tulia I whafo. Tali tono o se whaanoanoanga Iesu, au tala noa matau mawhai atu I le moto o tangata. Ai le ngā wai mai. Le mafu ai ona o lana tala noi I le tūlanga lea a. Le la ua tala noi noa whamai o I lato uma ua foa I mai e le tamā. Whamai a o whenga I ai Iesu tātou te wa ai I se whaanoa noanga a. Na le whamai whai kua tolu sfuma le walu. A wā o te le I alui fo mai le langi e whai lo ulawa loto. A o le fina ngalo o le ua au ina mai iau. Mana tue tātou le si teimi na whai e I upuia Iesu a. Lana te talo I ke te semani. Au vaai atu o ia I le sātauro a. Au te talo o ia I le whanua o ke te semane o se teimi pito sili o na whaingata. Wailoa e ia o le amaliu. Whamai lana te talo I le tamā, whamai. Lo te mai, a whai e mawhai. Ia e ave ese le nei pui a te au. Ai aua le whaia lo loto, a o lo fina ngalo. O wā mata o ngā atu le loto o le whaola, ona o ia o le tangata. Mana tua o tātou I roa Iesu, o ia o le atua, a o ia fo I o le tangata. Nona winga, wa iei o ia I tūlanga whaingata. Le whai mai ai, lo tamai, a whai e mawhai, ia ave ese le nei pui a te au, ai aua le whaia lo loto, a o lo fina ngalo. O te manatu foi, I le tūlanga lava e tasi, o lana whaanoanoanga, I le tali tonu mai o le moto tangata. Le mafu ai o na whaapea o ia, a wā o te le ia luifo mai le langi e whai lo u lava loto. Ai whamai a o le fina ngalo, o le na awina mai a. Tilo atu Iesu I le moto tangata, I le lato le tali tonu, ma le lato le ngā wai mai, ia te ia o le areto o leola. O na manatu leo Iesu, I le fina ngalo o na tamā. Amen. E te me
tala noa i oi lo uso, lo tō whine, lo wō, tangata tō āina. Te whiua e whai atu iai, E pe ele ngā wahi mai, A o le whamalosi mō tātou, whai a pēr le whina ngalo le tamā, Nā lela o tātou i loa, e tō sina mai le tamā. Taro la tātou i le atua, Ine ia tō sina mai pēr e ia. E whai e le atua. Mela nā leo te ai le atau Yesu whanua no Yesu le vai atu le toa tele o tangata. Ai le tali tonu mai pia. Whamai lo lai o lana whamtalanga. A wā o tele ia lui fomai le langi e whai o lava roto. A o le whina ngalo o le wa au huna mai au. Verses 37 and 38 is probably the saddest part of the conversation. Why do we say that? Jesus says these words, all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. After having a conversation and responding 4 times, Jesus still realizes they do not believe. He still is agonized by the fact that the crowds of people do not believe in him. They're interested in seeing the signs, they're interested in the miracles, but they still do not believe when he says, I am the bread of life. Jesus then goes to the next part of his response. And if you read carefully, his response turns to the Father. And his response turns to the will of the Father. And he says this, all that the Father gives me. Amen? So he's willing to share. He's wanting these people to believe in him. But because they lack belief, he then turns and says, well, all that the Father gives me. And I imagine that as he says this, he sees his 12 disciples. Because there's a prayer that Jesus says in verse 17, in chapter 17, where he specifically prays for his disciples. In verse 6, he says, I have manifested your name to the men whom you have given me. Again, the Father chose the disciples. And Jesus says, I have manifested your name to the men whom you have given me. In verse 12 it says, while I was with them in the world, I kept them in your name, those whom you gave me. Again, Jesus indicates that the Father draws men unto himself. We see back in John chapter 6 and verse 60, in verse 44, Jesus says these words, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. I just wanted to talk about this message here because Jesus, and what breaks his heart is when men don't respond to him, is when men fail to believe in him. But what mends his heart is the will of the Father. He always turns back to what's his Father's will. And that's why I say that's probably the saddest verse in these verses that we read today, is because he had to turn back to the will of the Father. Amen? Because in 38 it says, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. So it's almost like Jesus was looking at the crowds. He was saddened by the fact that they weren't believing in him. But what gets him back on track? He looks back up to the Father. Amen? He then says in verse 38, I've come down, 38 says, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. Amen? So my encouragement for us is that there might be friends or even your cousins or your siblings or members of your family that you might talk to about Jesus. And your heart and your intention is for them to know Jesus. Hey, your intention for them is to know their eternity. Because we now know that Jesus says, I am the way, truth, and the life. So our eternity is only found in Jesus Christ. But sometimes people won't respond the way that you want them to. People will choose not to believe. And that saddens our heart.
But like Jesus, he actually returns to the will of the Father when he says, I came down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. Amen. So be encouraged, brothers and sisters, to continue in the path that the Lord has laid out for you. Because like Jesus prayed for his disciples, amen, it's the Father's will that has saved you and I. And I just want to finish this point with the book of Peter. Because all of us today are saved not because of our own effort, but we have been saved because God chose us. Amen? Each and every one of us in this room and whoever is listening, you need to know in your heart of hearts that you have been saved because God elected you. And in 1 Peter 1 verse 2 it says, elect according to the foreknowledge of God the Father. You were elected because of the foreknowledge of God. And who has known the mind of God? No one here. Amen. He stands alone. He is sovereign. And the reason why he saved you and I is to do his will. Amen. So that's an encouragement from those two verses and what Jesus had spoken to the crowd. Le foi o fai loa tia to ilato e we lava no to le talitonu ai o te le tulia ilato o e A'U mai e le tama. A fai pula tolu suma le iva mai fast food o I tato te mawai le fai unga wana upu. A maua tato fai tau fatasi fai putolu suma le iva mai fast food ia. O le nei foi le fina ngalo o le tama o le wa A'U mai. Ia le mau lava se tasi ua ia foa ina mai iate au. A ia o toe whaatu wina o ia I le aso ngataanga. O le nei fo'i le fina ngalo o le ua A'U ina mai au. Ia maua le ola e whaavavau e I lato uma we ba ai I le atali. Ma whaatu atua iate ia. O te toe whaatu ina fo'i lato. Ileaso ngataanga. Amen. Amen. Okay, verse 39 and verse 40 is our last two verses for the day. Let's read those two verses, please. Ia of the Father who sent me. That I shall lose none of all that which he has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. Amen. The last point that I want to talk about today is the will of the Father. O le fina ngalo le atua le tama. Ina ia maua I tātou le ola e whaavavau. That in the last part of his response, whamai le talia Yesu, I le vaina muli lava o lona talia atu I tangata, whamai o le nei foi le fina ngalo le tama o le wa A'U mai au. Ia le mau lava se tasi, ua ia foa ina mai. Ia te awa. O lea lofa I o Yesu I ona tangata. Ia I lato umagawa na foa ina mai. A lewa fio Yesu I le lani. Toi tu mai Yesu na ye uoti. Whamai o na a fio lea o ia I le lani. Wa nofo le tu tamatau le tama. O lo whaia lea. E whaiva o whautua. O lea lofa I o Yesu ia te I tātua. I le aso ma le aso. O lo ia whaia le whaiva o whautua. Se whaola I nā lofa. Amen. Le whamai ai o ia. Whamai ia le mau lava se tasi. Ua ia foa ina mai a te au. Aia o toi whatuina o ia le aso ngataanga. Whamai le whase pulu. O le nei foi le fina ngalo o le wa A'U mai au. Ia maua le ola e whaavavau. E lato uma o e ba ai I le atali. O le manatu muli le nei tai au. Uso matua whaafine. O le fina ngalo le ni whaola, ina ia maua le ola e whaavavau. Ioane tolu whai puspuma leono, a wā wa whaapea lava, ona alo whamai o le atua, I le lalolani. Wa ia au mai ai lona tali e to atasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. Amen.
Whamaile matua Ioane le luas unu tolu tasi. A ua tu sia ia mea ina ia tali tonu mai o tau. O Yesu o le keriso lava ia, o le alo o le atua. Ina ia maua e foi le ola I lona suafa. E o tau o e tali tonu. Maua leola. Maua leola e whaavavau. O le fina ngalo a atua Yesu. Ina ia lata umalawe to sina mai le tama. Ia vai se tasi nei mau fa mai le faula nei mau se tasi wa fo ina mai a te au e fa mai la ia o ia le fai puna e fasfulu fa mai o le wa au ina mai fo ia maua leo le fa vau I lato uma o e ba ai I le atari uso mo tu fa fine au e ngalue au e savali au tato vola I le olanga le nei o mea uma lava tatu te whaia, o lo tatu tau mo whai ina ia whaia le fina ngalo o le tama. Amen? O le ale fina ngalo tama, ina ia tatu tau wiwi, ina ia tatu whaamaro losi, a wā walata, lona toia whio mani. O le ola e whaamavau, o le tatu tau sinionga nā, le mea nā o lo tau sinioanga iai tatu. Le whi au le nā o le whaolatanga, wanga sala matangata, talu a tamu, asang anga sala malawa I tātou maua leo I le vi inga mai le atua ae whaafetai I le atua le tama ua maua I tātou le manu e ala ya Yesu Keriso. Amen. The final part of our sermon today is the will of the Father, where Jesus talks about in verse 39 he says, this is the will of the Father who sent me, that of all he has given me. So everyone that the Father draws unto Jesus, Jesus says, I should lose nothing. It's amazing, huh? The reality of that is that Jesus Christ right now is seated at the right hand of the Father and advocating on our behalf. He continues to talk to the Father for us. He continues to represent us to the Father on our behalf. Why? Because he says it here, that I should lose nothing. If the Father had chosen you before time began, if the Father had chosen all of us before the creation of the world, then the Father is seeing us through his Son Jesus Christ. And Jesus says, but I should raise it up at the last day. And 40, and this is the will of him who has sent me, that everyone who sees the Son and believes in him, what? May have everlasting life. Cool, eh? That's our reality. Our reality is that because of Jesus Christ, we were once sinners, because the Bible says that all have sinned and have fallen short of his glory. But we now have the victory because of God and his Son, Jesus Christ. We are forgiven. We deserve death. And we all say, yes, but we are so thankful that we don't have to die. We don't have to suffer eternal punishment, because now we have access to eternal life through our belief and our faith in Jesus Christ. So so if I tell you puya Yesu O A'U o le areto o le ola ia e loa mai mauti noa le nganga o le rifa ola o tala noa atu le moto tangata te le yola na whaanua noanga ai na ia I loa masila fia le leile fina ngano o lona tama wai loa fo Yesu o lona tama e tō sina mai tamata ia te ia amen ai e tato mauti noa foi le whai unga lava o lana muli mau malana tali atu I tangata mauti noa o le ola e wha vavau ia e mauti noa no ola e wha vavau wha malosi ma nei whele nei vai aso e toi tō manatu ai toi mafau fau lo ola e wha vavau mauti noa lo ola e wha vavau tilo po ai nisi o tatou a inga o ai o wō o ai nisi e le iloa le wha aunatanga tau atu iai Yesu tau le tele ni tatou whamtalanga ai tau atu Yesu tau atu le leo le atua tau atu iai o tatou mai anga sala ai wa maua e tatou le whaolatanga e ala I le maliu
le tanumia, le toe tu mai, ma le toe fio a o Yesu, I le lani, e vea mawhautua mo I tātou. Can you say amen? Amen. In Jesus' name? Amen. Amen. Tātou tūlai whaatasi mai, have a stretch. Au tātou tutuai le nei tai au. Ma nei a pēr tātou te talo whaatasi. Can you say amen? Tātou te talo, tui ngātu lo loto I le atua. Tali tonu e ngā lue le upo le atua, e le fo e fua le upo le atua. O lau te talo, ma lau te talo, e tui ngātu ai o tātou loto I luma o le atua. Ina ia ngā lue pēle a nganga o le atua I o tātou o langa I aso. O malama. So today you've heard the word. You've heard how we've expositorily gone through each of those verses and understand the context in which we read those verses. We now understand why Jesus spoke those words. We understand why Jesus was encouraged to do the will of the Father. And I like the fact that we ended the conversation today about eternity. That ultimately everything that Jesus had done, right up to the cross, to when he was buried, to when he rose again from death and the grave, to now the fact that he's seated at the right hand of the Father, was for our eternity. Thank you, Lord. Because the reality is, we don't stay here. That we live this life so that we can live eternally. But oh, how sad it is that if we live in this life, but we end up in eternal punishment. And we don't want that for anyone. So we would encourage all of us. Encourage our siblings, our cousins, our parents, our friends. Encourage them to know for sure what is your eternity. And our prayer is that it's with Jesus Christ in heaven. Let us pray. Ifo mai no wao, o le au te talo, e wha ui nai tatum ta pu le ni tai au. Via oi ta maa le ni tai au, lo wanga le lei, lo wha maoni, lo le lei wa to ia o A'u ina mai ai, I mātou e lau upu. Mātou te tuina atu ai le vi inga I te oi. O lo mātou te talo ta maa, ia o A'u mai pēr I mātou. Ia A'u ina I mātou, ia whaatonuina pēr I mātou. Ia whaia I mātou, lofina ngalo, ia so uma o mātou wola. Ta mawhaftai lau upu, sa mātou whaalongolongo ai I le nei aso. Ia tō matau ina ai o mātou manatu, ia taita ina ai o mātou wala, ina ia mātou whaia whea, ma whaatau uina, le fina ngalo na o fio walata lo toia fio mai, ta mā, whaamarusia I mātou whaftai a nganga pa ia, lo so soani mai, Father, we thank you and we bless your name. As we hear your word this morning, as we hear the words of Christ, as we hear his heart, that he is the bread of life, that he is the bread of God from heaven, that we are satisfied because of Christ. And Lord, we thank you for speaking to us this morning through your word. We thank you that we are encouraged, we thank you that we are challenged, and we thank you that we walk with you every single day. Lord, we pray that we can't wait till we spend eternity with you. In Jesus' name, we pray this prayer. And all of God's saints say, Amen and Amen.